Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Islam wo yo a yo ko ba na penthor la pangap da wan ra ye do nong ye ki wo bon na ka chnong la pangap kham tam ye ki katu ka ni ki tre hali hei wa i do nong da man i wa kro hawa a yo ko ba na i hali wa em ha i benta wa tip kam ilom ka wang ka penthor da chem wa ko ba wa da kharia wa da si tlor lut o nei liang ki tre wa pelang yo ko ba da ongki o ko ba da man o kam isenrum he wa mye de tang wat wo cho yo he wa bon da hab o ha hali wei o wa ne le man deb a ta hab o hadin chu da ongki wo ni o ko ba su pen man yo tem yo wei wo e bam masidon hi yo o wara của ba hơi đều đến lượt vô để khare áo của bồn vô dọ tháp phó của bồn sợ phó hali của nhiều pelang ấy bor wa một bồn ajor bor rồi yo một bồn của cắm đi hả bồn của bảo warok kami yo kami le warok yo của kami vậy em ra to em có bị xe đang nhận chỗ em ra to ông ấy udah di TV vào tu vào warok hả warok vào tàu của ba tao buồn phò đi cắt tới vậy ini tu lum jor borai oh tak yo yo bên itu a itu Tang watak por ni dah, ya por pelangan yang por ya. Turun pelikam turun yo. Tak ya yang por hal pelangan. Tak ya pelipok lupuk jam kamu dan yo. Tapi tak kenal. Pelangan ya yang por pelangan tang ni. Cek sebab tang. ah oh cerak Yo por solat tu por. Yo man ram se. Kata song tang ni ni man pelikam dan pelipok lupuk jam. Song ni kit. Oh